Nirmala Kenyam, Biakamal ka Noor online TV channel. Ler balinga jan gwasame ler ka kwi Noor Christian Youth for Peace. Jan bana right ka kwi diano katin kon lat korin kamniken. Ane me dera char mo kanitin kon dong wa right me bajalin ko dioja. Runen tela Noor ngai kan Noor Christian Youth for Peace and tere wika Gambela te ka South Sudan ba te gwan dial. Kwala goro bana lingwasa me ka Noor online TV channel dera achum ka tada na de Noor de ka jal kel ka je rei bonka menchual ke use mala no janda na goro ba nywaga ye mencho da ladan wale kan te chodin lat ka kor jogo me paiwa goro jeno baka mat gwaskel no ban madanan talk ban jo chogui ka do badande kon guja mi jiram jidit kan Noor online TV channel goro jen wajin der subscribe kadir janyo ak bakani ko ken kadir notification bell de twine goye kon shal kon Noor shaman shal ke Noor Christian Youth for Peace ta de chako ben Noor bagaloch mara shamar tungwan chaka no la tok ko shamar chaka lat kamai gut chaka lat kanasar chalat ko lang ko gwatot no kwal gurde na loitin chalat tere wich ka ko ba ki kuchemi chalat gonna tungwan no man kula to gwasa me man dana to ka gambilla ka konin tin be tin ngon yam gwe jen o ne ka jen pyro me dong de nawo ka ko lang de Noor Christian Youth for Peace me de mal de na de kan nangre wichin winami de ne dialan kontin dong te ka gagang na kam na kire ka ko lang de ko loj mara chana mo charge schedule ki charge realeka ko gwaze da ne shamal cha nan ko nasir shagu jeno dong de mal de nan ko lang te gari tungwan tok tana long shinarin chuling lo magwa ka jan gwaze me tama chete ka rolle to che to no chala do kenyin kwar ka la kwar content dong ne ramadana de Noor Christian Youth for Peace de je boss no ngai kon wete kon kare kwar la kwar jan la naren wiya mo kerik jawdo mone ko kor jume pay che to no ne shina Noor Christian Youth for Peace Gambela chikinyen mi chikinyen re lo ko do no gwan mi chikata ngang nom tin donga jen ki kwar ka ki kwar da no kona lingo no dongor gonde ka kwade kana wuch ki jen leadership dong tana kare ke jamone mi jo chalong no chu to ko shu kan ga chwana ka police gwe ke ne dial ke turbil ko nang ga de ne la nang ka ne konte Gambela ko shi kuma charo do matin chana cha ka kap ndo dan chiken o handle ka je cha kuch mu cha mal ka ke wala chari ka ke taram nga je ka gwaze dan ko kon kul bina lingu na chito an wala re wucha ka Gambela ke sande shangaro ka pairo ron kin dang ro jandang ro dish je to ko shiral charo do nyoko mu to ko ro nyok shiga te ka ro nyok cha kor che nyoko nyin kam dien no mo kwai la nong na me ke je o ngai kona gwanu an Noor Christian Youth for Peace dung ne na dial dung Noor dial me de nong Noor dial de ka nong mal no ka jano tana ko te mal mananga ka wulan kanti ka ngoda wana ka moral ken so na me che generic me dong ne di dong bana ga ke bana nyenya ngumla nong la tere tong wanti je la ka nong so ko kujemo gor jeno en Noor Christian Youth for Peace me de ne ko la dide ken gu joda nyok ka do brande kan mal de kan non kam ken ko ne de ku mal wala te ken ku la gang na kan ke ken nyenyo ne ke ku kwarka so an kwa jam dong la yo kap ko ten ke ngum tok so me dung yo ne de yo de ga la woch and then de rande lam nyalo de ba malam be jen ko she gorun ba mal be jelat mal me madje ga yo cha gwa ni shang mi jen dung kwerde kon rodana mo kare ga jam ko ne kon ware kwerde le pel kamishe jen mi kwar loro bang mitel yo o dong ina de nyitin gwe jen o dong te tuok ti dong da o dong te yo te kare de kan ro de ko so men je tuok gena ka Gambela wala o che te karik ti ted ti je tuok tin re wi ka Gambela so ku mo gor jen o adi ne ri ngwande ka right tin ka ro bran de mal dar ban kam ken ko ndore o ba pal gane je che tung je che jen
no bala no Christian Youth for Peace che je ketene chi and I do not believe in ocean ma che je ko shi ngak ngak shi ga, but I believe in reconciliation kana o mishi vision adam mishi lo cha la gol dong che ramit le ke te du na ma den la go no dob dan de ka ben ka understanding je ke de ka den mat. This is what I believe in. De ka te ka kel ma mat ka kane den ko ne te ka ron mi a kwar te le monong kwar de ram kele sharam kel ko dun ko de ran charar den mi dun kwar ka shi mi dong de na rin mo kari ka je binar mo tere ka je ki bina nyin ga na ma che wo ka mo da den so me jitu gore charmo go ne ri konden tega tetsen gor jeno de ga nyoko gwech kon wer no bu kon ya e na bu bana mo ro dari don ya kore chicken kon banang anyok yen la yen ngwan yen ka te mi te do ne chang la re bana ngwan bu ga jak ngwan ka lat karar bir dial bu ga chugo no bara ma dan te ko problem ba je luok ba jo ne me chogwa jen ta dan la mala nun ke je so ku je mo nor Christian Youth for Peace gora roj magwa goro de ga nyurten nyok de ga ndob dan de ko nyamo je de ka yalla ko chikan lan nyin ken adob dan de nor de ka ta mal ga je ko nta mi chiko ko wal no no ba ko le pel dungu lan kan de chaje bo la mal walat wala ba le lo ko mete ga ga ken be jek so mi nyo de gwa no dong de ne de kon tin de ga bel de ga te ko men lenga lenga je no dong de South Sudan nor Christian Youth for Peace de South Sudan de ga dundian de ji Ethiopia nor Christian Youth for Peace de ga dundian ana mo chana cha ko tung le li gom chana cha ga da cha tel mar mi tin no so on ti ken kon go jeno dong de gwich gore shart go ti chat ya ga gore ram mo de lo da pal pen kan ne kon ga ga gang so mi shi na mi shi mi gore no lo di pali pen pal ter gore mo go ko di community la de ka ngak mo ter no boy e nor community la de ka pele ja la de okay so je nan go de nyoy ken